Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dadah guys. Halo guys, ketemu lagi guys. Wah, ini ada drum band nih guys, pagi-pagi nih guys. Wah, anak-anak kecil nih guys, mantap banget nih guys pada latihan drum band guys. Ini pas banget acaranya hari ini, kita haflatul imtihan di sekolah si bocil guys. Oke guys, nanti kita akan jalan-jalan nih guys, muter-muter guys, keliling kampung guys bersama drum band yang sudah dilatih oleh sekolah guys. Wah, mantul nih guys. Ini bocil-bocil semua nih guys. Wah, hebat ya mereka ya guys. Iya guys, mereka hebat banget tuh, bawa drum bandnya berat-berat banget guys, tapi dia bisa guys. Oke guys, ikutin keseruan kita guys. Wah, ini malam-malamnya nih guys. Ini anak-anak guys sedang berlatih. Oh, ini bukan berlatih ya guys, tampil, sudah tampil guys. Ini tampil guys di malam haflatul imtihannya guys. Wah, keren mereka ya guys. Salut, salut, salut. Bocilnya hebat-hebat ya guys. Ini dari pagi loh guys sampai malam mereka guys tampil terus guys. Wah, hebat banget nih guys bocil-bocilnya guys. Ini alatnya berat-berat loh guys. Waduh, waduh, mantul, mantul, mantul. Inilah penampilan anak-anak kita dari
MI Tarbiyatul Falah yang mana dikomandoi oleh Kak Denny Kabasit. Setelah penampilan drum band nanti penampilan karate. Tolong dipersiapkan untuk karatenya. Ya, inilah penampilan dari putra-putri MI atau madrasah. Halo guys, habis ngantar anak-anak guys. Ternyata ada ondel-ondel guys. Joget dong. Wah guys, ondel-ondelnya warna kuning guys. Cantik tenan guys, mantul nih guys. Oke guys, kita saksikan guys ondel-ondel menari guys. Oke, check it out, check it out.
dia pergi guys. Dia udah capek guys, sepertinya menari. Hidupnya udah lelah guys. Waduh. Oke deh guys. Halo guys, wah habis ngantar anak-anak guys. Kita Ternyata ada ondel-ondel. pulang aja deh guys kalau gitu guys. Oke, sampai ketemu guys di video-video dan konten selanjutnya guys. Oke, jangan lupa like and subscribe guys. See you, bye bye.